U ovaj bull market sam ušao sa 50 altcoina, tako da se može kazati da imam neko iskustvo po pitanju altcoina, a sada bih iz mog iskustva da kažem koji je to ubedljivo najveći rizik po pitanju jednog investitora u altcoin. Dakle, ubedljivo najveći rizik, po mom mišljenju, za jednog investitora u altcoin je to da jednostavno vođe tima mogu preko noći odlučiti da promene coin. Odnosno da jednostavno kažu, znate šta ljudi, vi što ste investirali, odnosno što ste kupovali ove coine, pa ovi coini više ne važe za naš projekt, mi sada uvodimo novi coin. Zašto se to dešava? Pa to se dešava, ajde da ne kažem 100%, ali 99% zbog toga što jednostavno vođe projekta hoće još novca. I sada njima je glupo, oni sada rade na projektu, recimo projekt znači napreduje, coin skače, ali oni nemaju baš neku veliku korist od toga zbog toga što su oni na primjer coine u svom posjedu već rasprodali. Znači oni su napravili neki coin, imali su na početku velike količine tog coina i onda su jednostavno prodavali i sada su znači neki kupci vlasnici tih coina i onda u budućnosti kako projekt napreduje, a koristi se na primjer u njihovom projektu, odnosno za funkcionisanje tog njihovog projekta i slično, onda ti znači coini više vrede, ali džabe što više coini vrede kad jednostavno to sada nije u njihovom vlasništvu. I šta oni kažu, hajde mi da promenimo, da stavimo neki drugi coin da se koristi u našem projektu, odnosno da kažemo u tom našem nekom ekosistemu i mi ćemo onda opet imati količine tog coina i moći ćemo da prodajemo, da opet uzimamo novi novac i slično. Naravno, sada bi neko mogao da kaže, pa znate šta, pa to se dešava kod manjih projekata, kod nekih prevaranata, te ovo, te ono, a to nije tako i evo sada ću ja konkretno navesti neke primjere. Znači imamo slučaj Fantoma, kao što možete vidjeti i znate i sami koliki je veliki hype bio oko Fantoma, koliko je Fantom skakao u prošlom bull marketu, koliki je imao market cap i slično. I kao što možete vidjeti, znači Fantom više ne postoji, sada postoji neki Sonic. I evo ga taj Sonic, kao što možete vidjeti. Tu je također Polygon Matic, kao što možete vidjeti, znači evo ga Polygon Matic, pogledajte vi to, on je imao u prošlom bull marketu market cap bezmalo 20 milijardi dolara. I kao što možete vidjeti, znači Matic više ne postoji, sada se prešlo na Pol, kao što možete vidjeti. Evo ga Pol, koliko vredi Pol, pa sada Pol vredi 11 centi, a Polygon Matic u bear marketu znači nije se spuštao ispod 30 centi. I naravno oni su promijenili coin i izgubili su povjerenje investitora i zašto bi onda neko kupovao nove coine od ovog projekta, zašto bi neko kupovao Pol? Svako može da kaže, pa šta ja sada da kupujem Pol i ti ćeš opet sutra da promeniš da kažeš, pa Pol više ne važi, mi sad pravimo neki treći coin, pa logično, neću da kupujem više coine od vašeg projekta. I kao što možete vidjeti, znači mi sad imamo situaciju da Polygon, odnosno Pol vredi 11 centi, dakle u bear marketu najjeftinija cena je bila 3 puta skuplja. Dakle, coin od ovog projekta vredi manje nego što je vredi u bear marketu, dok sa druge strane, na primjer, Avax, Cardano i slično, oni sada vrede više nego što su vredeli u bear marketu na najnižoj ceni. Tako da eto, to vam je klasičan primjer kako vođe projekta upropaste sopstveni projekt, odnosno kako unište coin za svoj ekosistem. Eto, znači imamo situaciju da Polygon koji je u najdubljem bear marketu pravio 5x, znači dok su svi padali, on je skakao sa cenom od oko 31 centa na preko $1,5. I naravno tu su još neki drugi projekti u koje sam ja investirao. Tu vam je kao što vidite router protokol, znači ovo je novi coin router protokola. Znači ovdje lepo piše, znači router protokol nov. I njegova trenutna cena kao što možete vidjeti nije ni 1 cent. A ovo je chart starog router protokola, kao što možete vidjeti u bear marketu njegova najniža cena je bila nešto ispod $1 i on je kasnije skakao kao što možete vidjeti na preko $9, odnosno napravio je preko 9x. I džabe vama što vi nađete najbolji projekt i kažete aha, ovo je stvarno dobar projekt, ima potencijal da zaživi i sve to, da uspe, kad oni jednostavno kažu ali mi više neće da koristimo ovaj coin, a vi ne znate da li će oni to da kažu i kada će oni da kažu to, vi ne znate šta je jednostavno u njihovoj glavi i šta oni planiraju. Znači to ne može ni jedan investitor da predvidi. I sada vi imate situaciju da je router protokol znači na najnižoj ceni u bear marketu vredeo nešto ispod $1, a sada ne vredi ni 1 cent. I evo tu je i Covalent, kao što možete vidjeti, znači on je tokom leta dostigao najnižu cenu u prošlom bear marketu, kao što možete vidjeti, znači on je u jednom trenutku pao na oko 5 centi, evo ovdje kasnije imao cenu od oko 6 centi. I on je posle toga krenuo da raste, kao što možete vidjeti, i on je ovdje skočio, kao što možete vidjeti, na bezmalo 24 centa, znači on je napravio ono u fazonu 4-5 x-eva, a Bitcoin je u tom trenutku bio na oko 22-3 hiljade dolara. Posle ovdje opet imao neki pad, posle opet imao u nastavku rast, kao što možete vidjeti skočio na preko 45 centi, znači on je napravio skok od dna do vrha, znači od 5 centi do 45 centi oko 9x.
I posle oni odjednom odluče, pogledajte, da promene jednostavno svoj coin i pogledajte kakav se pad desio. I sada oni koriste, kao što vidite, Covalent X token. A njegova trenutna cena također sada nije ni 1 cent. Znači on je u bear marketu imao najnižu cenu, ono u fazonu oko 5 centi, a sada ne vredi ni 1 cent. Tako da vi kao investitor u altcoine možete proučavati altcoine ili ukoliko hoćete da, na primjer, kupite coine nekog altcoina, vi jednostavno proučavate taj projekt. I vi možete mnoge stvari da pretpostavite, da lepo proučite i da na osnovu toga odlučite da li da kupite te coine ili ne. Da vidite da li je jednostavno taj projekt realan, da li je stvarno kvalitetan i vi kažete, aha, vidi ovaj projekt stvarno ima budućnost, ima dobru ideju, realan, znači stvarno dobar projekt. Pa onda možete da vidite kakav je tim, da li je kvalitetan tim, da li nije kvalitetan tim. Možete da kažete, pa ovaj projekt je odličan, ali pogledajte, ovi ljudi su nesposobni, ne mogu oni to da naprave, neću da investiram. A možete da zaključite da kažete, aha, projekt je odličan, ali pogledaj, ima stvarno i kvalitete ljude i sve to. Onda možete da zaključite neke druge stvari, da proučite, da vidite da li ima investitora, da li on ima, znači, dovoljno novca da bi mogao da izgradi taj projekt, svoje te neke ideje, da li on ima, znači, investitora i slično, ali jednostavno neke stvari vi ne možete nikako da predvidite. Otkud vi znate, hoće li sutra oni da kažu, ej, znate šta, hajde mi da promenimo ovaj naš coin. Tako da svako treba obavezno da ima to na umu, znači, to je po mom mišljenju rizik broj 1. Tako da dok mnogi govore kako je to oni u ovom ciklusu nisu napravili neke veće profite zbog toga što je to nije došla prava altcoin sezona, nije ovo, nije ono, ja mogu za sebe da kažem da, znači, pod broj 1 ja jesam napravio, znači, dobre profite u ovom bull marketu zbog toga što su neki drugi altcoini mnogo skočili, doneli velike profite, ali mogu da kažem da ja nisam napravio veće profite, znači još veće profite zbog toga što, eto, kao što možete vidjeti, dosta coina su jednostavno odlučili da jednostavno više ne koriste taj svoj coin u svom projektu, već jednostavno da naprave novi coin. Tako da tu je, znači, Covalent, tu je, znači, Router protokol, možda tu ima još neko coina, ne mogu trenutno da se setim i slično. Tako da ukoliko neko misli da ide all in na jedan altcoin, on može sad izabrati neki altcoin, možda to bude stvarno super altcoin, ljudi budu, ono što bi se reklo, pošteni, drže taj svoj coin, ono što bi se reklo, do kraja, taj coin napravi ono 30x, 50x, možda i preko 100x i slično, ali može da se desi da on jednostavno promene taj altcoin, uvedu neki novi altcoin za svoj projekt i vi izgubite onu fazonu 99% investicije u taj projekt, odnosno kupovinom tog coina. Znači, ja mislim da u prošlom bull marketu nije bilo toliko tih promjena kao što je bilo, znači, u ovom bull marketu, odnosno da neki projekti sada imaju neke sasvim druge coine koje koriste u svom projektu. Ali zato neki drugi coini kao što je, na primjer, Solana, kao što je, na primjer, Agix, kao što je, na primjer, Kaspa i slični su skočili kao ludi, tako da su oni sve to pokrili. Znači, vi ukoliko ste, na primjer, investirali u Solanu, znate i sami Solana koliko x-eva je napravila. Znači, ono što bi se reklo, 30 projekata da je otišlo ono u fazonu na nulu, vi opet ne biste bili u minus, opet biste imali neki profit. A svi drugi coini, koliko god da su skočili, opet vam donos opet čist profit. Na početku videa sam rekao da se ovo ne dešava samo kod malih projekata, odnosno što bi se reklo kod skemera, nego već i kod ozbiljnih, odnosno velikih projekata, ali na kraju se ispostavi da su zapravo i veliki projekti skemeri, odnosno da i veliki projekti mogu postati skemeri. Znači, vi imate velik projekt, imate ozbiljan projekt i na kraju opet na taj način, kao što možete vidjeti, i taj velik projekt skama jednostavno svoje investitore, odnosno na taj način ih opljačka i slično. Eto vam, znači, klasičan primjer Polygon Matica. Velik projekt, ozbiljan tim ljudi, sve to, dođu ljudi, kupuju njegove coine, na kraju oni kažu, pa znate šta, ovo više ne važi, mi sad pravimo neki novi coin, znači to se, znači, konkretno na taj način pokaže da su zapravo i oni postali skemeri. Tako da, eto, mnogi ljudi, vidim, i na našim prostorima investiraju na razne male projekte na Cardanu i slično i govore kako je to, te imaju potencijal, te su kvaliteti, te dobre ideje, sve je to u redu, ali treba imati na umu da možda hoće biti, a možda neće biti, odnosno vi ne znate hoće li neko od njih jednostavno reći, pa da, ali mi sada prelazimo na novi coin, mi više ovaj coin ne koristimo. I ono, džabe vama ideja dobra, džabe vama i da je dobar tim ljudi, sve to, ako oni kažu, pa da, ali mi sada neće da koristimo taj coin što si ti kupovao. Mi, eto, od tog i tog datuma koristimo novi coin koji ćemo da napravimo. Tako da to treba imati na umu, a koliko vidim, mnogi ljudi, odnosno preko 90% ljudi uopšte ni ne razmišlja o ovome. Ako jedan Phantom može da promijeni svoj coin, ako jedan Polygon može da promijeni svoj coin, zašto bilo koji mali coin jednostavno ne bi promijenio svoj coin, naravno ukoliko to želi.
I tako imate vi situaciju da su ljudi previše optimistični oko ETF-ova, odnosno oko ETF-ova po pitanju altcoina. Ono u fazonu, evo sada i altcoini dobijaju ETF-ove, pa kada krenu veliki da investiraju, kada krenu institucije i slično, pa zar je lud tamo neki veliki igrač da on sipa tamo u neki altcoin, tamo neki privatici što su napravili neki altcoin, da on sipa milione, milijarde i na kraju tamo neki lik da mu kaže, ali znaš šta, više za naš projekt da bi ti tamo baratao nekim podacima, neće da se koristi link, nego mi ćemo napraviti neki new link, neki novi link, a on tamo nakupovao milione linkova i na kraju pravi se neki novi link, kapiraš? Znači, ozbiljni igrači ipak investiraju tamo gdje je situacija mnogo ozbiljnija, odnosno regulisanija, odnosno gdje je regulisana, gdje ne mogu ono da se pojave neki skemeri i slično, tako da bi možda bilo dobro da se napravi neki video o tome šta neki projekt mora da ispuni, odnosno koje uslove mora da ispuni da bi uopšte dobio ETF. Da li među tim uslovima spada i to da, na primjer, ti ne možeš tek tako da praviš novi coin, ljudi kupili ovaj coin, sad ti praviš neki novi coin, pa ako praviš novi coin, pod kojim uslovima, kako ti praviš taj novi coin, da li će to biti, znači da bude isti supply, da bude odnos 1:1, da, mislim ako je neko kupio na primjer 10% tvojih coina, da on i u tom novom coinu dobije 10%, a ne on je sada dao milione, kupio 10% tvojih coina, ti napraviš novi coin i njemu kao u fazonu za svaki taj stari coin daš 2 nova, ali oni sa tom novom količinom u tom novom projektu, znači u tom novom coinu nema više udeo 10%, nego ima 5%, a ti si ono preko noći dobio neke dodatne, odnosno veće količine coina i na taj način si zapravo prevario te kupce koji su već kupovali coin od tvog projekta i slično. Tako da ljudi nekako slabo se bave dubinski tip temama, nego ono samo se ono zalete, evo sada kada krenu veliki, evo sada ETF-ovi, evo altcoin i ovo ono, ali kao što možete vidjeti, evo jednostavno Phantom, Polygon, Matic, znači vidite vi šta se dešava i kod velikih projekata, tako da, znači, ni ti neki najveći projekti koji vam sada izgledaju izuzetno jako, to ne znači da će biti jaki za 2-3 godine, da ne može ko za šta sve da se desi i da jednostavno cena drastično padne. I to bi bilo sve u ovom videu.